मंगळारात दिवचल पालिका मंडळाची बसका बाजार संकुलातल्या गाळ्यांच्या विषयावयल्यान बरीच तापली। छत्रपती शिवाजी महाराज मार्केट संकुलातल्या एका गाळ्याचो विषय नगरसेवक सुखदात तेली हिने उपस्थित केलो। मात हो थाराव नगरपालिकेच्या कायद्याच्या तरतुडीत बसन आशिल्ल्याचे मुख्य अधिकाऱ्यान सांगले। दिवचल पालिका मंडळाची बसका नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांच्या अध्यक्षतायेखाला आणि मुख्य अधिकारी सचिन देसाई हांच्या निरीक्षणाखाला मंगळारा जाली। दिवचल पालिका मंडळाची जाल्ली ही बसका एका गाळ्याच्या विशयावयल्यान बरीच तापली। छत्रपती शिवाजी महाराज मार्केट संकुलातल्या एका गाळ्याचो विषय नगरसेवक सुखदात तेली हांणी मांडलो। जाल्यार पालिकेच्या मालमत्तेत सोरो विकपाक परवानगी दिवची न्हय अशी मागणी नगरसेवक आदोगाद अपर्णा फोगेरी हांणी केली। Property of the municipality, hence it is state government property. Barabar. Being a state government, we have a right to impose reasonable restrictions under constitution, under various provisions of the Constitution of India. We can impose various reasonable provision for not carrying out the trade or business in the view of liquor. हांव कितें म्हणटा, हे जर तुम्ही लायसन्स तेका ग्रांट केले, responsibility municipality has to take it that no such nuisance will be created. The citizen of India, we have a fundamental right to carry on our own business. बरोबर आहे, मान्य असा private property चे त्याने वसूल करते. I am not denying him to not carry out the business of liquor in private property, but being a municipality property, I have a strong objection for this. बाजारातल्या छत्रपती शिवाजी महाराज मार्केट संकुलात सोरो विकपाक परवानगी दिवची न्हय अशी मागणी नगरसेवक अपर्णा फोगेरी हांणी केली। मात कांय नगरसेवकांनी ह्या मागणेक विरोधूय केलो। नगरसेवक अपर्णा फोगेरी हांणी केल्लो हो थाराव नगरपालिकेच्या कायद्याच्या तरतुदीत बसन आशिल्ल्याचे मुख्य अधिकारी सचिन देसाई हांणी सांगले। Otherwise, there was nothing stopping me to issue the license. So then the matter council council took a resolution saying that since it's a municipal premises, the premises and you also council and resolution get. And then, as I already told, matter was changed by the agreed party under section 293, and the matter went to DME in the appellate. So then the appeal DME decided kala, then DME order malya. Application of the applicant is allowed. Impugn resolution taken by the respondent council is against the provisions of the Municipality Act 1968 and the bylaws framed thereunder, and hence the said resolution is passed and set aside. तुकाराम सावंत सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।